adab birta long pen kadu kavya phanta me adab ke mya kardom nang pajurik lo tang te pini adab birta juitha Ingdeng trokep raner kep lokhimon karcho inglong chingri lokhimon adowana longta mesen pen ke talon pon thang ni phai pho surihini rengkor trokar ni asek pi lokhimon karcho north east india angkang along pregjam along rialong ingdeng trokep raner kep lokhimon karcho ke talon pon ason si lumbajong constituency angkang dipulu rulangso inglong chingri lokhimon adowan along setame lokhimon karcho ingthir et pen talon dun Lason si lokhimon adhorom aphan ki kroyarat an ke asek pi lokhimon karcho ke arni ke thesi paman ponlo hemto ni si pen chenglok lokhimon aphan ki kroy arat atum an ke ningkan se kangbong kachoklem kachodam pen chenglok ke thekere ke plang ki phia borkam papun pen chenglok ke sokiun e an setame bangsor ni ke kachi hodai la pen ke jok arni lopusi lakhadam Bangsor ni ke lokhimon aphan ke kroyarat adet an aphan le hirjume ke hangla puchot kali bonta karbia khaya phan an sitame hirjume hangpon lapen pirthe adang rengdok reng ni ke dolongji aphan an sitame bangsor ni hirjume hangpon sayang deng an teng pen adabaji ke thoma porahut guru potum kangthir methek pidet pen puthot radet pen karchua hamphang padu ponlo puthot anarlo baji krehinia porahut lokhimonar nama men pen kachitong arat an kangthir methek pilo Laso pendet api puthot ruar chopado pontu si arnikang sambaji ke thoma porahut puthot kachitong arat pen lokhimon arnamalong kangthir methek pen hirjume chohang thulo Laso pen api puthot ruar chopado si arnikang sambaji plia porahut kachiman tangason an kecho kachiron thu si arnikang sambaji pho porahut longlea saki hemtu nisi pen longlea saki pho an dowan pia long melo chikai dun si hirjume chohang dun Dowan pia sai pachun pon detapi mena jungjung a hemalong setame long thek anason pen ningkarong kachipi bom hei hui pangbok dun si ningarong a je pen sayang deng ingthir et pen pachun pon sarsing timung inglong chingri lokhimon adowan pen lamthe jaipon la pen thoya hanse bangphu inglong chingri lokhimon adowan pen than pon thu News Days report kat news nang pranglo nang burlo la pensi puthadar ni 5 tarik abang ke nephan elong adim hem kang thir nang kim pinoi mane mondir nang kim pin hadaksi ne gute alam nang than po la si pinia tarik 5 tarik ar ni si labang so lokhimon adhorom mate lokhimon arnam pu rat phan ki than lo lokhona dharmo te elason si gelu nai lason kar sikarcho nai lason si kardom nai ke thanar ni lo pini 5 tarik asani pensi मंदिर डा किमलो सेपरेट सिदोलो मंदिर लंग सिदोलो राडा लंग दुनुने रल असे कार्डम कार्चो के थाना नि लो पास ताइला सबसे पिनि नि तुम 5 फेब्रुअरी बांका धर्म के क्लांग नि लो लसी हलो सबा के क्लांग चेंगार नि ता बिस्तिबार पिनि ता बिस्तिबार पिनि के चिपुरी चितो असे लाइलो लखिमन कार्चो पिपसे कार्चो मा पुगे लाइलो Lak ni tum dipu inglong sing adwan de la pole la pusana jame ke deng lo ta se la ke lukhimon arona phan mate lukhimon arona phan ke kra da an ke pinyar ni si ajame make mane an chimbar tri lo la ke Lukhimpur Biswanath pene Orunal Tararong rilang Papumpari district apu Golaghat district punon ta tumkar Benglong punon West kar Benglong punon mane lukhimon phan ke kra da an ke mane ang isvel ni phai ke thom bange la bange tum rong search baju hai laisiang deng dupo apela ko rong search baju te lage tum kuj baju sai deng dupo hai apenda te thang ni phai pli patumi bangela bangke tum kan se kan jang lo bok tum lukhimon rom be ka pathik pondu hon jeng kang thir somle kang thir bu khala bangsu ka che lar ani lo patin bangke apen pinie wa ni bangke la bangke lukhimon phan kiru karcho kilun ke kan ningarong ka chi pi ani lo pini bangke lalo la si adap porphai ke thoma bangela bangke kang thim thek pim pom la ke kuru ponchoji la pe la ko aposon si ruor cho bom pe si la ke asang deng bangke la ke ni tum pini le nang thadun ka papek ta tek thlo mane pen nap deng thana isver question la ke yang tum kedam tang seng kan thot nang tum ko so man karju ason jai mixi mane la ke mane lade lo so jai me ke isver lo Sari paji penge methang hem la mane gari motor punon gari motor afans tame lahai tama tame puchpa phik hi po la lo hai pe ne po ban me man pe ki po nang ji la ho so ron pe ne po ban man ki po lo char dom bon po char di pon po ason jo la sida ko la pe nang parta da kachiki mo sang deng jadu la ke lukhimon ron long ke klem barem ke dam barem ke klem menja ke da lenja tum hatung cepat duk pen
lukhimona adhora ma main pen apran ke dam amoi ke dam ta penang pata mane korte mane muti mane adonara pedeng tapi mane apaya potum an pane pinyane si kachiki moang deng demi pitu pon po thik siram atu milik sini pot kilo lo atu milik sini kachiki moi le bang kailo adum tena hem tamela bang kai kachiki mo thang deng ke pini si mane pitu pon chotan ne laga mane ani ka prekta bipon tele teng ben bang Halapu rong sajir Lokhimona do wana longta ingdeng troke runner kep Lokhimon karcho ajai mek paman pon lopusi rong sajir Lokhimona do wan amai phu bismo kropen pherangke thengno nang pachini duntu news kadang kita Tuhan apa sih ini Tuhan coba pajar kadang pajar lo saya pening kan karbi yang long lah karbi Lokhimon aron Lokhimon kartu lepen kan tinggal kardong kami kardong karbi yang orang kan suri kardong pajar lo ini tunda Lokhimon kartu asal ini yang ini bangke ada pen guru apan penentang son ceman tentang ceman lo dan betul itu Lokhimon apan hero kapsu saing deng kapsu pono non betul aku itu bagi ini amate saing medisi konsupo masih punya saing deng masih lah medisi tidak aku Ruarto cukup masih Ruarto dia kan masih jadi tu guru kan cuma insanggu lalu insanggu ada urat kecipta ada doang itu seron ko langsung ini aja yang bangke bangke lo kan cokani bangke itu dia bangke cokani bangke ada bang bangke ini tu mereka kena jadi atau bagi ini lah ini kira apa yang orang mamai sukan ini si dan tentang fungsi ini bangke ini semua teman dapat dan satu bangku si Lokhimon satu dengan bangke wan dengan Lokhimon satu dengan bangke dengan Sokebran agak bang sukaan bak kamu itu loh dah. Nah ini tuh bang saja Lokhimon doan bang tahu apa dah dorapnya darat ke don 17 don Tropicap polasan don ini tunggu Karbi Anglong Democratic Women Associations pen Diphu Municipal Board amai phu aphan kachuro Ajer dingklui pen Diphu rong sopiar lo thiria long le long alam kia phuthak kachi hili sayajok Diphu Town Committee nonke Diphu Municipal Board a hin pen lamtoy alo ke paklang pon thegapot chairman la pen DMB do anaphan kachuro pajer pontu Lason se Halapu Riki Agalwar lapen Pritam daga atumke Karbia rat atumaphan dia cho hangwek nangji pusi ningje Athema Karbia khai atumke phak oke cho khai lapen keter ke erkang thir the pensi ke do ke thak atum pen ke thiria long tame me an elong vet pira pe thek the puka ningje phuthak Karbi Anglong Democratic Women Associations KAWDA MIP lapen kongchun bang atum pen lamthe chepaklang pontu সকলক আমাৰ সংগঠনৰ আমি নমস্কাৰ জনাইছো আৰু আজি আমি ইয়াতে কিয় এটা আহিবলগীয়া হৈছে কাৰণ যোৱা 19 ছেপ্টেম্বৰ 19 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ইয়াতে মাৰুৱাৰী युवा মঞ্চ সম্প্ৰদায়বোৰে তেখেতসকলে এটা সামাজিক মাধ্যমৰ পৰা তেখেতসকলে ইয়াতে এটা নিউজ তেখেতসকলে দিছিলে যে ইয়াতে যে ভেজিটেৰিয়ান কমিউনিটিৰ নামত তেওঁলোকে যে এক্সট্ৰাকে এটা স্মকখান লাগিব বুলি কৈ পেলাই তেখেতসকলে সামাজিক মাধ্যমত দিছিলে কিন্তু এইটোৰ ক্ষেত্ৰতে আমাৰ সংগঠনৰ পৰা আমি তেখেতৰ ৰিপ্লাই আমি দিছিলোঁ যে আমাৰ ডিফু কাৰ্বি আংলঙত
এতিয়া আমাৰ যোনটো ডিফু মিউনিচিপাল বৰ্ডৰ ধাৰা ইয়াতে এটা শ্মশান আছে য'ত য'ত বহুত দিনৰ পৰা ইয়াতে সৎকাৰ হৈ আছে আৰু লগতে হিন্দু সংসাৰী বা সকলো ধৰ্মৰ বাবে ইয়াতে এটা শ্মশান আছে। কিন্তু এইটোৰ ধাৰা আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলত তাতে আমি আমাৰ সংগঠনৰ পৰা আমি তাতে গৈ পেলাই তাতে প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীক আমি এতিয়া স্মাৰক পত্ৰখন আমি দিয়া হ'ল আৰু এইটো স্মাৰক পত্ৰখনত আমি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে মাংস খোৱা নোখোৱাৰ মাজতে ইয়াতে ভেদভাৱ ৰাখিব নালাগে বুলি কৈ পেলাই এইটো কথাতে যে ক্লিয়াৰলি বাতিল কৰিব লাগে বুলি কৈ পেলাই আমি স্মাৰক পত্ৰখন দিছিলোঁ আৰু এইটোৰ পৰা আমাৰ পলম হ'ল সেই কাগজখন পোৱাটো, কিন্তু শেষতে আজি আমাক এই কাগজখনটো পোৱা গ'ল আৰু ইয়াতে ক্লিয়াৰলি দেখা গৈছে যে তেখেতসকলে এই কাগজখন কেনচেল কৰিছে বুলি কৈছে আৰু লগতে ৰাখো ডাঙৰীয়া তেখেতৰ ছিগনেচাৰো আছে কাগজখনটো এইটো। তাৰপিছত মই এতিয়া এটা কথা মই ক'বলৈ খুজিছোঁ, মই সেই ৰিকি ডাগ্গা আৰু প্ৰীতাম আগৰৱালক মই তেখেতক ক'বলৈ খুজিছোঁ যে তেখেতসকল ইয়াতে বসবাস কৰিছে আৰু ইয়াতে বসবাস কৰি পেলাই যে তেখেতসকলে যে ব্যৱসায় কৰি আছে, এইটো ব্যৱসায় কৰাৰ পৰা তেখেতসকলৰ যে পৰিয়াল চলি আছে, তেখেতসকলে ইয়াতে থাকিবলৈ ঠাইত পাইছে, কিন্তু এইটো ঠাইতো যে তেওঁলোকে যে গান্দীগী বুলি কৈছে, এইটো তেওঁলোক কি ভাবি পেলাই কৈছে আমাৰ কাৰ্বি আংলং আমাৰ জন্মভূমি মাতৃভূমি, কাৰণ ইয়াতে গান্দীগী কোৱা মানে হ'ল যে আমাৰ মাতৃক তেওঁৰ অপমান কৰা। সেইবাবে মই সেই প্ৰীতাম ডাগ্গা ৰিকি আগৰৱালক মই ক'ব খুজিছোঁ তেখেতসকলে অতি সোনকালে আমাৰ কাৰ্বি আংলং ৰাইজক ক্ষমা খুজিব লাগে আৰু লগতে তেখেতসকলে ব্যৱসায়টো কৰি আছে আমাৰ এই ঠাইত থাকি পেলাই তেখেতসকলৰ যে ট্ৰেডিং লাইচেঞ্চটো এইটো কাটিব লাগিব, এইটো আমাৰ সংগঠনৰ পৰা এইটো আমি এটা দাবী ৰাখিছোঁ আৰু যাতে পুনৰবাৰ বা পৰৱৰ্তী সময়ত যাতে আৰু এনেকৈ কোনো কমিউনিটিৰ নামতে এনেকৈ যে তেওঁলোকে নেখেলে বুলি মই এই শেষতে মই ক'বলৈ খুজিছোঁ। Nilitum ladak kedamtang arni nilitum je okecho lapen okecho chia chiri labang so bangke nilitum chikroy dun thekte pu alam ko thak pa nilitum social media kedam ka do beda chini lo lasi nilitum bangke lalo je nilitum non iprang ki bang jilang bangke je jati jen las puson abangke bang bedenang po lasi non abang ke nilitum ki chupu chuya bang ke lalo alang li phanta je rakro nangli labang so akagos alo bang ke nangli cancel pudak tok iklo po alang li phantum churulo lasi nangli phanang churulo lasi non ki bang jilang bang ke komane bang akhai atum la puson komane mondila long konane akimi na pitha tango ba non ason thak la puson ke hangdon polo takte nangli kagos bang lang pami pe na bang le non ki bang jilang bang ke suhia bang ke nangli pidunon po sinitum puji lasi nangli kagos lang pami mipin pe na bang ke nangli kagos suhi bang ke ridak bang ke nangli pidun tap nangli lasi churulo alang li phan la non bang ke alang li cancel alo bang nilitum phanang pi iglo lasi nilitum bangke kema thala pulo je pritam lapen wiki alang litum bangke ilitum karbi atum phan bang nang lang plot se alang litum bangke nona bangke kiter ke air pu labang so nang ke pu ajo ini hala so bangke alang litum mane dia bang nang johang nai pusinitum pu ponji lasi non nilitum ladak langalo thiri along masini litum bang lo tan kumitia thiri along ladak nilitum ki bangke bang akhai atuma thiri bang akhai tum kati plong adim along bangke asa nung tado adim paka sita ilitum kiti plong adim ke tumon doji herai doji apor munitum kiti apor chichini ne ate hala so por hoda phan people ilitum akar bikur pho phan people nang ma thathe det lata nilitum bangke ningduklo bini nitum dak thiri long ke bang pen ke nitum lang et lo eba ilitum mi thang adim along bangke je asa nung ta avese bang adim bangke asa nung ta do labang ning duglo lasi town committee long municipal board ra kro nangli bang nangli la hai bang nangli che matha pa mi tu lapen lang tha lapen nangli rabjin pe nangli tum ching vaira council tum pe nangli tum ching vaira non ma la dak bang asa nung bang pitha pasini puji Trokke brener ke bangding Lukhimon karchu mesen pen ketalon pon thang pho asek pi Lukhimon karchu Northeast India angkang along preexam along rialong ingdeng Trokke brener ke Lukhimon karchu ketalon pon ason Sidwar Bagori constituency angkang Lakhahini Dolomara Bapuram Tokbierong anparta Kurua Kengri Lukhimon adowan pi lapen Dongjem Lukhimon adowan pi along setame Lukhimon karchu ingthir et pen talon dun
Lason si dolomarang kangalong kido prek jam lokhimon adowan pialong setame talon pon lason si arnia thoi lokhimon adowan binhum kiling lokhimon adowan lapen sart helek the lokhimon adowan along setame talon pon lokhimon aron ke kroi aradatum an ke asek pi lokhimon karchoke arni ke thesi paman pon lo hemtu nisi pen chenglok lokhimon aphan ke kroi aradatum an ke ningkan sekang bong kachuklem kachudam pen chenglok ke the ke re ke plang ki phi abor kam pa pun pen chenglok ke sukyun e amtame bangswar ni ke kache hodai la pen ke jok arni lo pusi la khadam la pen bangswar ni ke lokhimon aphan ke kroi arat adet an aphan ai hirjume ke hang lapu an chot takali karbia khaya phan an setame hirjume hang pon la pen pier the adang reng dok reng ni ke dolong ji phan an setame bangswar ni hirjume hang pon sayang denga teng pen adabaji ke thoma porahut guru potum kangthir me thek pi det pen puthot radet pen karchua ham phang pado ponlo puthot analo baji krehinia porahut lokhimonar nama men pen kachitong arat an kangthir me thek pilo laso pen detapi puthot roar chopado ponthusi arni kangsam baji ke thoma porahut puthot kachitong arat pen lokhimon arnamalong kangthir me thek pen hirjume cho hangdam thulo laso pen api puthot roar chopedosi arni kangsam baji plia porahut kachiman tang ason an ke cho kachi ron thusi arni kangsam baji pho porahut longle asaki hemtun isi pen longle asaki pho an dowan pialong chikai dunsi hirjume cho hangdun dowan pia sai pachun ponderapi mena jungjung a hemalong setame long thek ason an pen ning arong kachipi bom hei hui pangbok dunsi ning arong aje pen sai angdeng ingthir et mesen pen pachun pon Rangsina Bay Report Kat News सर्वप्रथम सभी मीडिया कर्मियों को और सभी जो मीडिया कर्मी के जो दर्शकगण है उन सभी को और पूरे भारतवासियों को लोकमान कार्योत्सव महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी के लिए परम सौभाग्य की बात है कि हर साल की तरह इस वर्ष भी पूरे जोरों शोरों के साथ बड़े हर्षोल्लास और उमंग के साथ जो है पूरे जो लोकमान दोबान है मंदिरों पर वह चाहे वह आसाम प्रदेश ही क्यों ना हो चाहे वो अरुणाचल प्रदेश ही क्यों ना हो हम सभी लोकमान जो अनुयायी है भक्तजनों हैं बड़े उमंग और हर्षोल्लास के साथ आज 68वें लोकमान का उत्सव मनाया जा रहा है और सभी मंदिरों पर सुबह से लेकर अब तक जो है पूरी भीड़ इकट्ठी हुई है और उनके भक्तजनों में जो श्रद्धा है ऐसा झलक रही है गुरु और लोकमान के प्रति जो है और ये निष्ठा और ये श्रद्धा जो है गुरु के प्रति समर्पित है। आज हम सभी बहुत ही अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं कि इस पावन भूमि पर इस गुरु भूमि पर आज हम सभी एकत्रित हुए हैं और 68वां जो लोकमान कार्योत्सव महोत्सव है उसमें हम सभी भागीदारी रहे हैं और सभी को एक बार लोकमान कार्योत्सव महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कारदा Ningme kram sapi dance ka dangal along semi final along an keleru Karbi Anglong MP Dipu Serlong John JNV School Asor Inut Asami Karbi Anglong Pen Assam Aparman Sami Ningme kram sapi Dilhi Rong Sopi along Mega TV round along Chipate Dunsi semi final angdeng an Chipaledu semi final angdeng apan Madhya Pradesh Bhopal along Rialong Chipate Duntusi semi final angdeng along an Sangrun Koklo Mate Rendun Derlo Buhoi Pi Sitame Lapuan angdeng kele dunlong ke isi Assam Lapen Karbi Anglong apan Nong Mewan Pilo Lapen Thu Kevang Jilangarni Pusitame Mesen Adim along Chipate Dunsi Karbi Anglong apan Nong Mewan PG apan Chisik Pontulo Pusi Perangkia Thengnu Nang Pachini Duntu Tangde Sami Ningme Kram Sapia Hien Pen Alam Tele Arju Ponsina Nirilong ke Difu Karbi Anglong Assam Nilikido Thai ke Seranglong near Genvi School Ni Charlie Angdeng ke 8 anlo Charlie Don Bosco Higher Secondary School Rongkilan Long La non bang ke semi final ne Mega TV run long select dun lo Delhi along ne Chipate dun si hai dun lo select dun lo इनके semi final fan के ने भोपाल long dam lo season 3 है इस बात भोपाल मध्य प्रदेश along
non nang la ning ke arong ulo anta final andu nun edet ma ning oi si ke dolo nani la sini first of all ke ni pai phan ni pai si nang padu na pini unlo engke ni sar phan la sinang ke than lo lanon ke pernah non la ko dance ka dangal di pakidang ke Mumbai long gali Manila ke Bhopal ma tidi Madhya Pradesh along bangkan ada kar bingung Mega TV run ke 6 John kidam hai anta ka select ke nili anchot na pemang ke unilap select le that ikilang dia langani ta cipati dun bom silang bang ke also bang aning hang pik ke kan apen nili ke pachari dun tala an ajir ding o elang ning kanit hom belang la so so he mane amina ning hang pik amasi nili tum bor idun no anaka be pentala so so phan he dak an pali duni phan he la pen heri lo sarta ning chipa duk dun pik lo non hadak anang ki dun ta sar phanta nili tum si pon he sar sarta ning chipa duk dun olo sar chipa duk ka joini sinon la anta ke li dun lo also bang mane halada final round bang undun de delo ama nili bang hedi mane kachipa dok phan duk pik lo la so so phan mane asi so ya lega chiru dali dalo ekdam hadak ase the pigya lo ka chiru la so so phan he mane nili chipa dok thek the de anno manke sar bang da ka chijin solo bon sar bang ta amanke heri lo sar phana nili phone no sar ba switch na object lo mane kachi phere ajat tong dokong ni bini sar bang ta he amar afian sin sar bang lo amar sar bang aning ba thelo nili taning ba thelo non si fast lang apo mo phong ka prek ta undun po ta son se ako bor idun bom na pusini li bang heri lo aso phan padok lo amar kroi lo so lan men sa ning che pa thil he ni bor ithu po mo phong ka prek pusi do nili churu reun sir Dr. Tuliram sir phan la sinili tomhan suri phong kep tangka nange pidon pede nili la anda peli dunun elo nili tum avidet mati kedo ke thaka bang ke nili tomhan room nang pi he nang pi sita whole room amai ke la heri gasol ho letrine bathroom bang ikta ber a room he amani tum kedo also ta mane kroi kre dal hodak longon de der ma he longon de der ma dam nang porelo chiru barelo manili tum hotel se enter ma ada si jo thom kedo ben sike bang thulo kilang jilang ta kapek lang ta cipati dun di mana itu kan kama thado mane also mata chipulo mone next time bani chipa undunji poalang ni phanang pujal he mane also la no je mane avidet panama also bang chichini le he bang nang kerap dun pensi la anda ke le dun also bang chichini amasi also bang chipulo ni nang poisa na pa invest de lo mami pusini phanang ke chipu also bang he amasi herelo ma cho mo next time mani chipa undun pek ji pai sini phanang chi cha ya lo tang te pini ada babirda bangke kangtonik lo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru